Whiro ki te pō tai whakaia ki te ao tēnei rā te mihi atu kia koutou katoa kai taku taha ko nā kai tātaki o tēnei o nā kapa. Nō reira, whakamohio mai ki te katoa e mātakitaki mai ana ko wai koutou me te wairua o tō tui tēnei atai. Ko nā haka tui ni tōku ingoa, tino pai tōku wairua i te wā i tuahau, nā te mea i kite au i tōku whānau. Ko te wāta tino pai ki ahau ko te wāta āringa. Tēnā koe i o kōrero. So tell me how you felt on the stage today. I felt shy and yeah. What was your favourite part about being on the stage? Seeing my whānau, and being with my whānau. Kawe. Anei, ko te kaitātaki tāne, whakamohio mai ki te katoa, ko wai koe let us all know who you are and what your favourite part of being on the stage was. Ko te ariki i tōku ingoa, and my favourite part on the stage was being vicious. Rawe, and you were pretty vicious too. Rawe o mahi. E whakawhiti atu ana ki te atamira i tēnei wā.